CJ nioka aya ego komo ndamona kinya agwite kuota mbura na registra na Attorney General Dorcas kweli muthenya ni wa kinya uyu Dorcas ni we mwena wa ule wejete oyo ngine registra. That's a graceful woman gitigiki kia AG agiethete baita baingi muno andu matiwe by the way gutire hindi atakoragwo list ini baita macio manari akoretwo list ini agigetha koguo thaga ni okaga namba igiri namba ithatu namba igiri namba ithatu atuye hau ngai nä aramukuire tha na you see koguo ndu kuona any time from now wakiri maybe no kwina kaundu brief kada ikatemo ngiuga I think undu ringi ndandu mamenye ni ati uhoro uyu ndiramanyisha ni wakinya muico na mamenye petition ile igoti-ini ndira address uhoro wa ku replace Gachagua na Kindiki ira address ona uhoro wa political future na mitaratara ya huthikire ya kuhagura Gachagua na nikio bare no itarathira umuthi no ikorwo ikiendelea na gisiasa ndiramenya Kindiki ni kuona hinde iritu muno gucokaniria andu akirima tondu hindi bara ni gwe gucaca makiria especially ku justify niki gatuma murage muranyu kwa nigetha ati umugae kana ugae mutumia wake koguo kaundu kauti kaundu agikuyu moyaga na njira raithi uguo tondu tuonete before